Ga, paliw ka ba kung tubag sa mong cellphone? Oga. Hello? Kinsa man eh. Kinsa man ni nanawag ni mo, ga? Lalaki malagi ni. Naanay kay bagong uyab. Unsa may bagong uyab ba, oy? Nga ikaw na may akong uyab? Kay kinsa man ni? Tubagan sa na diha, kay busy pa ko. Hello? Kinsa man ka? Ikaw, kinsa man po ka? Ay kog sambalik kag pangutana ha? Ngayon ikaw may nakatubag sa cellphone, nga dili man imong pinalit. Kahilas ko nimo. Wa ka makabaw nga uyab ni Jane. Ay, ikaw di ang uyab ni Jane dong. Ako taon dong. Wa man di kay batasan, oy. Kinsa man ka? Amahan taon ni sa mong uyab. Buhagi ba yan ang ako anak ha? Aron dili ta kabalitan tawhala ka. Ay! Three drinks in the house. Ga, sorry na ba? Sorry? Sorry na. Ihuna na ka sayon. Unsa pa may kuha nga mapasaylo ko nimo? Gani, gibuhatan ako ang imong gusto nga magkuha kog baso o gitagag sa sawg. Unya! Nabalik ba ang baso? Human ka mga ipasaylo? Oga, Ayaw pa makak! Kay kahibaw kung dili na mabalik ang porma sa baso nga nabuak. Human kini tagak! og bildo lagi. Unya, kaya nga mong baso, cup noodles naman to. Ay! Three drinks in the house. Babe, masugot ka nga mag-purposes ko nimo? Purposes? Oh, good. Unsa man pud na? Kanabang muluhod ko ba? What? Unya, moingon dayon og, will you mermaid me? Will you mermaid me si mong mata? Ingon ko ito nagtrabaho ka call center. Magbuwag ta, oy. Di man di ka kabaw mo English? Ay! Three drinks in the house.